Pemirsa nemonin rainan tilem sasi kedasa ring Pura Agung Besakih. Kemargiang upacara peneduh bumi sani pinaka silih tunggil usaha untuk nambakin sekancan sasa merana utamanya ni pandemi COVID-19. Upacara peneduh bumi kemargiang ring Pura Penataran Agung Besakih sani kapuput oleh ide pedanda saking Geria Aan Kelungkung. Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahat Mausang sajroning pamargin upacara peneduh bumi puniki nganutin sapunapi sane mungguh ring lontar roge sanghara bumi. Upacara puniki wantah mata tujon antuk nyomil sekancan merana gering agung sasa bering jagate rumasuk panglimbak pandemi COVID-19 taler ngwetuang jagat sane imbang. Manut sekadi ajahan agama Hindu ring Bali sekancan merana gering agung sasab miwah virus mawit saking segara. Betara dewa baruna pindah ke dewaning segara. Krama Hindu ring Bali sampun ningayang dawa green sekancan male metu saking segara. Pemargin upacara peneduh bumi kekawitin saking Pura Agung Besakih sane kelanturang ring lelima genah segara manut sekadi pangider buana luwire sisi kangin kelaksanayang ring segara seraya sisi klod ring segara geger sisi kau ring segara rupek taler ring sisi kaja ring segara panegil dharma lantur ring tengah kelaksanayang ring segara batu klotok. Upacara di Besakih ini juga di Klotok, kemudian ada juga nyatur segara ya di barat, ada di Beleleng itu, kemudian di Karangasem juga ada begitu di Segara, di Pura-Pura Segara itu adalah upacara peneduh bumi ya, peneduh jagat supaya teduh jagat, supaya teduh bumi ya, supaya rahayu, supaya somya, supaya bahagia jagat alam semesta. Tiosan punika Wakil Gubernur Bali Caporde Oke Arte Ardana Sukawati miwah Bendesa Adat Besakih Jero Mangku Widiarto Mepengarse melarapan pemargin upacara peneduh bumi puniki panglimbak pandemi COVID-19 sida gelis kedas tur matilar satri hitekarana sida memargi skadi sapunapi sepatutnya nih. Jelas wiring Bali pembekas netizen Indonesia terus kami melanin becek melanin kuyu doh sakit sekeri mangkin dan kesungkanan kegeringan menani debat harus becek madoh. Nah itu substansinya nggak bisa mangkin namun rahno film kita sih mungkin nampih dikian boseng risasi kedasa kemuan kartun karakter kesangon karun muncul rikis kunikun hadu magi ya mungkin film kedasa nih pos film kedasa niki beyang sami sampun mengali becek menjaga Bali. Tentunya Titiang selaku Bendesa Adat Besakih harapan Titiang mudah-mudahan terlaksananya peneduh bumi ini, pemahayu jagat ini, pengeras titi harapan Titiang COVID-19 yang ada di Bali dan Nusantara istilahnya ical. Enten wantah kemargiang ring Pura Agung Besakih antuk aturan serana merupa pejati miwah segahan petak sia tanding taler kemargiang ring Pura Kayangan 3 ngantos merajan suang-suang krama. Suparyana, Bali TV.